الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم إن شاء الله سوف يدور حول بعض أسباب ما يكفر به الذنوب والمعاصي ويدخل الإنسان الجنة، وهي كثيرة جدا. سوف نذكر بعضا منها إن شاء الله. musidɓe julɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo en yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adam, o tagi woɓɓe waɗi malaika, woɓɓe waɗi jinna, goɗɗum o waɗi kulle, o waɗi mo be meɗen ka o yiɗi ɗon. O inni wo fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, koye mbaadi no yiɗiri wo kadi woni ko o yuɓɓindiray ma, amara feere. O ɓawlina woɓɓe kir, woɓɓe o hawrendina, woɓɓe o rawdina ping ha feƴƴita kadi, woɓɓe kadi o waɗa ɓe ko wiyete kompulijo, woɓɓe kadi o niɓɓinkina ha feƴƴita, ko woɗo wiyete fa'alu lima yurid. haray on non ko non o yiɗiri ko ya jaɓir non kadi. haray inchallahu yewtere meɗen nden en yewtuno yontere hande juma feƴƴuɗo, goɗɗo ko honno o haani ɗoftorade yumma makko. wanene ala ko ɗum wonno mawdu on ko feƴƴi. yo Allah arsike wawgol ɗiggalngol mawɓe meɗen wuruɓe faatiɓe. inchallahu hande aɗo en natan nde yewtere nden ko yewteten ko seeɗa e toɓɓe wawayɗe wonde sabu ko okki goɗɗo aljanna, yaafi bakkatuji makko ɗin, dandi mo yiite jahannama. hiɗe ɗuuɗi moƴƴa, kono en yewtay seeɗaji e muɗum fi en ɓeydu wakkilade. sayi hari hiɗe wadde ɗi, sen alano e wadde etoɗen jogannema joni, inna min kami natora e ɗiɗo, fi Allah yafolan bakkatuji annin, o okkalan aljanna, o dandala yiite jahannam. aɗo ɗum ɗon inchallahu arayno woodi musidɓe meɗen ɓe buyi toriɓe du'awji ko Allah woni huntowo haaju bani adama, haaju julɗo. yo Allah huntan kala julɗo haaju makko ko faala ko moƴƴani mo adna e lakara. no woodi musidɓe meɗen buyi kadi heɓɓe fatulleji kesum e kiɗɗum. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, kala fatiɗo julɗo yo Allah on yaafa mo, okka mo aljanna, danda mo yiite jahannam. ɓaawo ɗum ɗon ko fokkiti konka meɗen, yo Allah tabintinmo e hoore ko Allah yiɗi yarli ko moƴƴani leydi nin e ɓiɓɓe lagine ni ya rabbal alamin. kala wawayɗo wonde sabu ko ɓattimo ha leydi lagine ndin ɓutta jamɓe kisi e heɓo ton, ɓiɓɓe lagine ɓen fof feppinde ne waɗe hunde wotere, hara sa bunna a hula e leydi ndin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah ɓandu ɓen ɗon takko makko ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗon ayyuhal ahibba, wa min asbabi ma yukaffiru bihi zunub wa yudkhilu aljanna kasira, nazkuru ba'dan minha. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تودأ وقال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه النسائي والإمام أحمد. نلاɗo صلى الله عليه وسلم ɓe maaki e piihun daɓɓum welukun wadde jentoɗe moƴƴa. ɓeyni o kala on salligiiɗo o moƴƴini salligiiɗon no hana salligorede non, hara na e hoore hawjere, o timmini fop. so gayni salligade o janga o du'a ɗo, o wiya ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ji'alni min at-tawwabin wa ji'alni min al-mutatahhirin. o haɗa ɗo ɓeyni wo futiyat lahu abwabul janna, dambuɗe aljanna ɗen ɗe fop majje ɗe udditantemo, ɗe jeetati nen fuu. ñande o maayi wo ko ngal o faala wo naatiroyta ɗo. hara a yoɓaari hay e hunde, alande a yittaari euro, a yittaari dollar, a yoɓaari hay e hunde, salligoɗa tun ha moƴƴa no salligorte noon, janga o du'a ɗo. ɗum ɗo noon nela salanno maki no tawa e iman ko ɓeydanta goɗɗo iman, kala tuma nde salligi ma boni ya yaw heyɗintina salligi on. haray no wondi e baraji, no woodi woɓɓe no salligi on bonan tum ɓe heyɗintina mo. joni noon sa heyɗintini salligi on ha gayni a jangi o du'a ɗo, andu dambuɗe aljanna ɗen ɗe jeetati non ɗe fop majje awditanama ɗe. kala faalaɗo ɗum ɗo yo hebbin salligagol, yo hebbin salligagol. sono be o salligo o janga o du'a ɗo. no gasa en fof hiɗen hunjimo, no gasa en wattanta tu woni hakkille makko.
ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin no yeyi yeso ton waj'alni min ibadika salihin waj'alni min warasati jannati na'im si on digi hewtoyi ton harayno moƴƴi sina ɗon ɗa wawa yonugol si ɗum non feƴƴi ayyuhal ahibba wa ba'da zalik yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam arba'u raka'atin afwan qabla zuhur wa arba'u raka'atin ba'daha ko okkata aljanna kadi danda yite jahannama yaafo bakkatu Allah newnanama wawa heɓugol darɗe nayi si fana noddinanama ruƴƴa ɗiɗi salmina imboɗa kay ruƴƴa ɗiɗi salmina si joɗoɗa non son calculi 10 minutes waɗa ɗo hakkunde noddinan ɗum e darna ɗum a wawa heɓugol on darɗe nayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla lillahi fil yawmi wal layla isnatay ashara raka kala on juulanɗo Allah darɗe 12 e nder nyallal honɗum wonta joddi makko ndin banallahu lahu baytan fil janna Allah mahande suudu ka nder aljanna waɗa darɗe nayi ado a juulude fana si a salmini fana on waɗa darɗe ɗiɗi ɗon woni 6 sa salminoyi futuro juula ɗiɗi woni 7 sa salminoyi geeƴe ɗen juula ɗiɗi ɗon woni 10 ado a juulude subaka on kadi juula ɗiɗi woni 12 ko ɗe darɗe ɗo sa naafiɗi e ɗo ñande be ñande andu ñande be ñande Allah no mahande ma suudu ka nder aljanna na ko metti fi kala nde subaka on feññina e ruƴƴey darɗe ɗiɗi suratul fatiha qul ya ayyuhal kafirun darne araner nden ɗiɗaɓere nden fatiha e qul huwallahu raɓɓinɗiɗa kadi no raɓɓiɗi pot a heɓi ɗon ɗiɗi adu fana on gay si noddinama tun waɗa ɗon darɗe nayi si fana on salminama kadi waɗa ka fana on no mari 6 tawti ɗiɗije ɗen ga subaka woni 7 juuloya kadi darɗe ɗiɗi si a salmini fotoro woni 10 e ɗiɗi kadi sa salminoyi geeƴe woni 12 goɗɗo noon landi toto e ndiwi alansara on ɗen ɗon ko feereje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yaqul rahan qabla al asri yo Allah yurme kala neɗɗo naafuɗo darɗe nayi ko adi o juulude alansara ara law no salliji o ngay nodinide waɗa ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi ge salmina jantoɗa inde Allah ɗon no tawa kadi e leereji ka du'a jaaboto si noddinama ado darnede min awqati istijabati du'a ma bayna al azani wal iqama hakkunde noddinano ɗum e darnano ɗum haajuji maɗin fo probléme ji maɗin fo holluɗi ɗon Allah o jaɓayɗi wa ba'da zalika ayyuha al ahibba wa min asbabi ma yukaffiru bihi az-zunub wal khataya wal ma'asi yaqulu nabi sallallahu alayhi wasallam al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna o hajju jaɓaɗo joddi mum hay e hunde ala sina on tigi naata e aljanna hajju jaɓaɗo Allah okkorima feere nden wakkilo yaha sikki tun si udditi ɗo welsininoɓe buy wattana e hakkil ɓay hay goto wawano imaginude miijade wonay duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hara makka no soki goɗɗo hajjoyare ko wawi ɗum ɗo wo ko o wiyeteɗo Allah ko fa'alu lima yurid ko ɗum si ɓe ini naya nennu gollal ma ngal hannoɗa gollugol hande inna mi accay ngal ha janggo a anda janggo ko ɗum tawdayma si hiɗa wuuri ma si a wuura siɗa selli ma si a sella siɗa mari ma si a mara mo beyo wattan hakkile muɗum alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna wa min asbabi aidan ma yukaffiru bihi zunub birrul walidaini no tawa kadi ko yafantoma bakkatuji ma nadama aljanna jonno yama darja towuɗo iggangol nene e baba teddingolɓe ɗoftagolɓe holtingolɓe ñammingolɓe honnugolɓe holtingolɓe e ñawdugolɓe e jaɓugol maako maɓɓe on fodde ɓe yamirarima yeddugol Allah ɗum no tawa ko okkay ma aljanna seede mum yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam rida rabbi fi ridal walidain kala faalaɗo weltingol Allah kala faalaɗo weltingol Allah yo Allah weltanoma pellet harahimo weltanima o ko ya ɗiggan nene e baba ɗum noon ko hayyan aw mayitan foti hiɓe wuuri foti ɓe fatike si ɓe fatike hiɗen andi goɗɗo ɗiggirantama oɗo mum si ɓe wuuri ko akkol go ɓe ñametemo ɓe faala waɗa ɓe suudu ndu ɓe yiɗi ƴewna ɓe oto walla bangal si ɓe nawni ñawdaɓe holtinaɓe coñci labaɗi si ɓe maaki jaɓa ko ɓe maaki kon a ɗigganiɓe amma noon si tawi ɓe fatike ko waɗangol ɓe du'a e ittangol ɓe sadaka rabbirhamhuma kama rabbayani sahira
Allah mi torike ma yurme nene baba wado be yurminano lan komi wonno bobo o du'a do burdo e rabbidude rabbi jomi an irhamhuma yurme nene e baba kama rabbayani wano be ne irnola saghira fewno mi wonno bobo fewno mi wonno payko o do ko fandi o ko fandi hebu onde laabi temedde fofango e artirango bimbi e kikiide jemma e nyalorma foti hida salligi ma salligaki jango o du'a do Allah wurto yey kadi bibbe maabe wadano yeybe ma o du'a do tuma hewtan ma ka hewtani mawbe ma ben don do wodi wobbe waday be nyallal har andi tarifi mawdum hay wurube ben du wona fere maybe ben haray no hulbini moƴƴa awaya andu do no tawa e ko okkay ma aljanna kon diggangol nene e baba wa ba'da zalika ayyuha al-ahibba min asbab ma yukaffiru bihi az-zunub qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna wo kala mutawata kongol makko sakkiti ngol e hore o adna ko la ilaha illa Allah ala rewetedo e gonga nafa rewdo lorra mo rewari sina Allah har ko gol do sakkiti da wolde si wonki maki yalti wo anata yal janna yalla okko e aljanna jonnon ko honno Allah arsikira e ma gollo ko ya duumo e maggol bimbi e kikiide jemma e nyalorma sono be sono be ni wo jaddidu imanakum wo heydintine imanu mon on gomdinal mongal bi qawli la ilaha illa Allah kala ne inuda la ilaha illa Allah haray a heydintini imanu ma on a heydintini gomdinal magal sida pentuno dane haray watti couleur go siko couleur go wonno haray wonti kadi dane peng haray woni kesum kadi kala nde wiuda la ilaha illa Allah la sallallahu alaihi wasallam maki khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah ko buri ko mi wolde min Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda babe adi bela men fu ko gol kongol wiete gol la ilaha illa Allah ala ko welata Allah buri gol kongol do riwaya go be addi wo kongudi nay ko din don bura yide de kayal arba'u kalimatin ahabbu ila Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar di kongudi do nay ko di do Allah buri e yidude senade wodani Allah yettore de wodani Allah ala rewetedo si wana Allah ko mawdo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar i kongudi do nay ido landaki sida salligi ido landaki sida laabi landaki hay sonnajo sahihi mo filade mo wawi wolgol lido al hali makko no woniri yo dumo e di kongudi do si tawi dengal ngal wowti ɗiɗo hawnaki kadi ɗeɗɗere mayde nde nangoy ma ɗon Allah subhanahu wa ta'ala townanama ɗengal ngal wawa wolugol la ilaha illa Allah yaada e wonki king yo Allah arsiku en kongol ngol sakkitoto ɗe wolde hoore o adna hara ko la ilaha illa Allah wa ba'da zalika ayyuha al-ahibba sayyidul istighfar allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أدعو دعوة تاوتا مبينه نجيمو نلا صلى الله عليه وسلم ماكي kala jangudo odo nde wotere bimbi hara hida gomdini ko woni e makko kon Allah ƴettituma don e kikide ko ajaado yimbe aljanna sa jangi mo nde wotere kikide Allah ƴettitima don kay don e wetude fa anta min ahli aljanna hara ko ajaado yimbe aljanna ala ko dabbeten e hore aduna sina dadugo liite jahannama heba aljanna yo Allah okko en aljanna musibbe julbe teddube Allahumma anta rabbi Allahumma ya an Allah anta rabbi ko awoni jeydo lan la ilaha illa ant ala rewetedo e gonga nafa rewdo lorra mo rewar si wona an khalaqtani wallahi ko awoni ko tagilan wa ana abduk min ko mi jiyangel ma ko mi maccungel ma wa ana ala ahdika wa wa'dika mi do e fodore ma nden e ko ahduden konkadi mastata'tu yer wo ko mi hebi fere abu laka bi ni'matika alayya mi do irriti nemaji ko neme da Allah go fu wa abu bi zambi mi do irriti kadi bakkatuji ko mi woni e wadde kon hida nemi de lam bimbi e kikide jemma e nyadoroma mi do irriti nemaji di mi do irriti kay mi do yeddude ma bimbi e kikide jemma e nyadoroma abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi kon non bawo dum do fu faghfir li Allah mi torike ma yafala fa innahu ko woni la yaghfiru dhunuba illa anta Allah wo wawdo yafade bakkado si wona an Allah mi torike ma yafala ko dum woni maana du'a jonno wo sa hebi bonde wotere bimbi wonki ma yalti don e kikide
hara koko wowlaɗo pellet hiɗa gomɗini hiɗa andi ko Allah jeyma alamo rewata sina kanko asir kantamo ko kanko woni ko taguma hiɗa wadde yeru ko heɓuɗa feere kon hiɗa qirriti nemaji ɗin hiɗa qirriti kadi wonnema bakkatuji maɗi a torikemo yo yaafoma Allah wo ko yafotoɗoma koɗo wiyata sayyidul istighfar patron koho kala ko insinorte faade ka Allah ko o duwaɗo si tawi no woni moko bara hunjaki oɗo haray mi anda ko honno tigi tigi on o woni rewirde Allah. وبعد ذلك أيها الأحبة ومن أسباب ما يكفر به الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رواية جو أودو علاتهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته haray haɗo hino fotta e mawɗum wo kala nanɗo noddinowo on hino noddinde wowla sifa ko woni wowlde kon so inno hayya ala sala inna la hawla wala quwwata illa billah so inno hayya ala al fala inna la hawla wala quwwata illa billah amma ko lutti kon ko sifa ko wowli o wowlata si tawi o gayni janga non o duwa ɗo اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وكلا وقت وحلت له شفاعتي يوم القيامة وهذا دغني كمو محمد صلى الله عليه وسلم دفن يبني على دانغا كلا محمد دفن يافد ناتو الجنة درك الله يالله أكوين الجنة jon non o duwa ɗo kadi ɗiɗo fof ko duwawuji ɗi ƴettatama hay minute goto har hay hunde kadi kutarima hay hunde a yittari kono ko wattangol tun hakkille piihoy koye fiika heɓa baraji wano andi ɗon noon enen ɓe wuuruɓe occident fofango e artirango ka yiltodirɗa wo yiɗuɗa a yiɗa a yanayi e bakkatuji imma janima to soki joni noon si siga ɗi piiji kadi waway ɗi remontude ƴawna compte hum mako baraji ɗin ɗuuɗa na ya weltindo e sifa ɗiɗo ɓay Allah ko moƴƴo ko inni yawmal qiyama golleji ɗin ko peseteɗi fa amma man sagulat e wa amma man khaffat joni noon siɗa heɓude sifa ɗiɗo bakkatuji no yaniraɗa bimbi e kikiɗe e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala on hawnaki kaw okki en torki Allah yo Allah okku en aljanna wa ba'da kulli zalik qala nabi sallallahu alayhi wa sallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna o kala mahanɗo Allah suudu mahanɗo Allah juulirde ka adna ɗo Allah mahanoyde suudu ka aljanna mawgol ngol ɗo joni sa heɓi an kadi haysi ko muuɗi temedere participa e ko juulirde darnete foti ko ɗo foti ko nokkuɗo kala ka nanirɗa si innama ko juulirde innama ko suudu Allah e to hangel ma wona nder ton ta waɗirɗon fiya juuloy ton wata waɗirɗon fiya julnoy wata waɗirɗon fiya noddinoy wata waɗirɗum fiya woni responsable e nder ndi juulirde kala ka inna ko fi juulirde sa yiwka réseau sociaux si goɗɗo hollituma addi kaydi ndaaru ka jiifa ma ko kum fanɗi yo kum fanɗi hay si tawi ko 5 euro inna wattanelan ɗiɗo ko fiiga juulirde ton Allah hino renti nden juulide si nde laatoyke nde darnama fodde hine rewirede Allah wonanima sadaqatun jariya goɗɗo ko naɓata mo aljanna kon wonaka habborɗa ɗon ko ukkoyta onti yiite jahannama kadi koye hunde nde a wattanta hakkille muɗum no gasa a darnino juulirde hara ko antum hara nafi Allah nde woni ko waɗira hara Allah haaju makko ala e muɗum ƴettaɗo 5 euro 10 euro 50 euro 100 euro liɓa ɗon nokku gotum goɗɗo no feƴƴa waɗo yarata ni belgoɗo hara woɓɓe no dari ɗon joni ɓeno lil masjid bida il masjid fi sabilillah man badali ƴettaɗo 10 euro liɓa ɗon hara ko on wonata sabu ko okkoye ma aljanna hara ko wannoɗaɗa fof hara ko fiyingo ko fiyo yimɓe ɓe inu kaarijo darni juulirde kaarijo waɗi ɗum ɗo kaarijo waɗi ɗum ɗo Allah haaju makko e ala e ɗum kala ko waɗirako fi makko kala ko waɗiraka fi makko Allah yoɓoyta joddimo yawmal qiyama wa ba'da zalika ayyuha al ahibba no tawa kadi eko okkata aljanna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yaqul bashir al masha'ina fi zulami ila al masajid bin nuri tami yawm al qiyama wo weltinir no wodani ɓen seppayɓe e niɓe fewndo neige fewndo nguli yawgol ka jamiu sottoya jamiu soka jamiu laɓɓina jamiu on hara fop hino ami immagol fewn tewntini ka subaka wo ɓeɗo no wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama nde jama on fu no maapoyi ko honno natiroyte aljanna ɓeɗo annora maɓɓe on hino jalba nokkeli hay wonɓe takko maɓɓe hara no jalbinora fi honno ko ɓe seppuno kon e niɓe e fewndo neige ka metti yawgol ka jamiu ɓe ini ɓe tottoyta farilla Allah usinaka suudu makko Allah ini min kay ko ɗum ɗo mi waɗanta on joddi muɗum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okken ko wiyete aljanna
وبعد ذلك أيها الأحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وأمرة تامة إدارني لا يوتر أني هون دو ɓurna ɗo tagi e fomɓe maaki kala arɗo ka juulirde ka suudu Allah o juuli subaka o heɓi julde jama nden ñande taw ñallal ngal fop haray hiɗa contrôle Allah subhanahu wa ta'ala no aynuma wo ɗiɗi wo jottoɗa ka jaami ɗon kadi hiɗa jantade inde Allah insinagol juulugol e nelaɗo jantagol inde Allah janngugol Qur'an jannugol ma waajagol da wadde moƴƴere ɗon ha nange ngen fuɗa immoɗa juula darɗi ɗiɗi wallu ha on wo baraji ma no fota wa baraji hajju jaɓaɗo e umura jaɓaɗo hara ko timmuɗi ɓurna ɗo tagi e fomɓe filliti kay laabi tati wonde a weeɗo goɗɗo haray hunde o jogaki programme sina ewgol daroɗa ndara Facebook jonna ɗo news ji ko tawata ɗi mara asla lahu hara ko bakkatu ɗo noon joɗɗa ɗo janga hay siko aya goto astaghfirullah wa atubu ilay juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗuuɗi o ko leere goto e feccere woni hakkude subaka on e fuɗa e nangue ngen immoɗa waɗa ɗon darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi ma darɗe jeego ma darɗe jeetati yeru ko heɓuɗa feere muɗum wo huccita lawol ma yaha andu a heɓi baraji hajju timmuɗo baraji umra timmuɗo hara koko jaɓɓa kon kadi mi toriki Allah yo Allah jaɓa gen dewe men ɗen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. إن شاء الله مدرني لا يوتر أندن هون ووتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الفجر وكلا أن وولد سي وسلمني كدي سبك أن سلمنا سبك هرنا سلمين قلت نانغاي وولغول نودي أذكار جدي ودتيدي ونو تابلو ندو harna salmin tu nanga wowlugol hara ya perdi moƴƴere go ndare o duwa wonɗo yarde ɗo wo sa salmini subaka ha a gaydi hara hiɗa jooɗi formu no jooɗorɗa ɗon janga ɗo wi'a la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir nde laabi sappo ado a wowlude ado a sanjude position ma ka jooɗiɗa ɗon wo ndare ko honnu e moƴƴere woni ko heɓanema wo goo wo kataba Allahu lahu ashara hasanat Allah winnanti moƴƴi sappo moƴƴere o goto no fota hakkunde leydi ndin e kammo ngo ɗiɗi wa maha annu ashara sayyi'ati o montanama kadi bakkatuji kadi sappo wo tati wa rufi'a lahu ashara darajati o ɓantanama kadi darajaji kadi sappo ko honno hikkiɗon to wa kana o laato kadi fi dhalika al yawm hirzun min kulli makruh nden ñande ñallal ngal fof kala bone watama heɓude ko hikkiɗon kadi wa kana hirza min ash-shaytan nden ñande kadi ñallal ngal fop Allah no protège ma shaytan wawatama so winsinde ko hikkiɗon kadi ko honnum kadi nden ñande bakkatu hay e goto a winnantake si wona hara ko shirku haray Allah reeni a watta bakkatu nden ñande yo Allah reeni en ayna en danda ko wiyete bone shirk kala ko wowla fi bakkatu Allah ittitay ko wiyete kon shirku ko ɓuñi ardi shirku Allah ko ɓuri añude kon fab ko shirku ko honɗum kadi o inni o yafota ko haray kadi ko shirku si on tigi maydi e muɗum amma luttuɗɗi fop inchallahu tefore nelal sa sallam hewta e on tigi sina ko wiyete shirku mi toriki Allah yo Allah dannu en sirkal ngol mo hara hiɗen andima en anda haray darson o lannari kono leere o yoni mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en nani jaɓi اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما kala marɗo ande e hoore leydi yo Allah ittanmo ande makko kala nawnuɗo ma nawniraɗo yo Allah on sillinanmo kala faatiɗo ma fatoraɗo yo Allah on yaafomo marɓe ɓen fop yo Allah ɓeydanɓe renaɓe hiwaɓe hiwanaɓe ɓe maraɓen kadi fop yo Allah on okkorɓe musidɓe meɗen maporɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke o soñdia e sohlaji ko woni hoore aduna o yo Allah ittan en ɓe nawnuɓe nde nawnare yo Allah on sellimɓe ɓe nawnare ɓe yo Allah ɓeydigo hiwgolɓe ko changement fokkiɗo ka meɗen yo Allah newnu laato e hoore jaam moƴƴere tabbintina kadi wondude dendagal leyɗe julɓe ɓen fop يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه